kadau nga change no ka decision junga hadin bangali oban kontak sigi perlok kiba don siapo kiba trelang si tigithain po kachar namar kirang don kajingaseng ka bangin siyo mentah kan sedang mentah ka singide kajingaseng district kenthai kajingaseng district kenthai ka banongkong jong ka ni ka district ka bathamai ka ngi penkha ka barak wali district te kanlong hapo mukam cara te ning takadaw ngalayo ban kontak ya i nglai message ya i secretary jong ka district ai message ki para ba ye trelang hantu but nga onge ki ba ngaramla suban be syang nga jingeseng namar ngarang don sipo Bangladesh te hadin ba kila agree te ki nga ngala ngo relax no but don sakawe ka kam ka ba khia ka taro pi kadon ka we ka balang ka ba hakapor banga ngatre hapo klerian alarmbai hawapung but kapor banganang don situ nilayo ban penkha ya ka balang hapo klerian nilayo ban penmi lene ban empat ya ka balang alarmbai ka balaja mo bangiyo ban penmi sa ka we ka balang hapo wapung ni penmi sa ka balang hapo nongba bat sikiwe kiwe te menta ka sngi ka dei ka sngi ka ba kidap kijingdap posnam kin plong ke jingaseng nadu la shai ki sisa jain kilong jingaseng nadu sing la shai but kin dap posnam kata ka jingdon jaga balang hapo klerian te ngala along kum uta u founder le neunong sedang le neunong wat le neunong prat kita kadau ki purlok ki ong sngobha tho ki history jaga balang hangtu ngapa de ngala don sini. It's very difficult for me na kabenta ba nganda thought tengale umno na lapoi sha pas nombor nglape kita ka message ka don ka boden hanga ngantip syu ngan le umno ngasu WhatsApp iti perlo ngasu tho ka WhatsApp bang sa edit mapi namar la shai kandai ka sngi ka bakin pen khad circle thmai na ka jawai sha ka kleret man shwang don ka jawai circle mentakan semi pada sai ka circle klerian te ngadon kita ke jingkit ke bakhia ke bangahaban pendep ding takadau along concern ong lada ja kumno after hadin ba kani ke jingat thok ladap ngahaban leit phai na bang ngahaban don ha kita ki program ke bapher dei ngasu pade ban mi na kani ke sinong ngahabang ladon na kani ke por nga de ban sim ke kebong I must be ngade de kumno ngade ban don ban ki parang ipo Bangladesh te ding takadang kelam ajing tip shu no ye person dealing no kelam ajing tip no nga kelam ajing tip te deep inside of my heart hak pok ka donot ka don ke desire ban don pi ding takadang ngayo ban wan kelam ajing tip dal apa hing ni boro e kenet how come kumno bila on po sini ngong ba ka don ke jing kwa ka donot mo te smooth na ka por ban yo ban yidon lang bat pi te ngam tep kini ki parang nang kelingan keren ka warna ngan keren ka penarangan keren ka hasine te ngala man yalap ye bro lai teli kitin te ndalai poi shawar bonsing ngadwa yang war kembong kitin war mo dwai chong war dala poi stu ki thain babun ki penar ngadwai da ka kitin penar ngilap da ka kitin penar da poi sini ki thain badon kini ki ba communicate ka kitin kasi ni dwai da ka kasi ngilap da ka kasi Henry tang gawe ngapan ma epi ngal na Bangladesh ngamla ate ban communicate kitin Bangladesh I'm so sorry ngamla te mo man sisngi dal adon we ru kharbash ngashong den u communicate yang ada kitin Bangladesh ngang ha ngashong ha ki buchoni buchoni na ngashong na langsung tu what happened? We communicate pada ni ya kerana adakah English. To kalau ngegi bas semua tu nak ada gue yang experience ni mo. Hoi kejing siang ada po bang po Kolkata sausnam. Hak tu po bang wadon Kolkata ngampoi berkat bang nang kin pha eng asini. Namar ngarang berkat petip ngani thui pi hadin bang ada po Kolkata ngamot ba dan kemudian kadon ke pasien kadon ke cingkua jangan lep hai biang support dalam sela namar bangal adon dalam sela arsnem arbanai ngamut ban lep hai biang dalam sela ke jaka ke bayi tre bagi ni buddhis po debutan hari nang ta mari dep jingpling akhlaman phai shu shishnong ngalep biang dalam sela maklachkan kadon hapo kata Himachal Pradesh ki benta jongka
North India mo kidi ki lung tha sudah situ tenglai pai bang situ te ngala tho saka city jang pasar bateri situ ban pan naga benta bang yo bani trelang tu re dalai pai par seselong ki klem sha nga bangandon ban tre hang tu te ki ang bang ha ban pai pi sha we ba jaka ba khame ki ngin pai pi shalarm bai kleret namar ki jaka bang long shra is okay namar ba klem jet ya ka jaka kar si ba ma pi pha nga ban obi ne ta ka daw klem yo lar si bonan daram shala te ngawan no sene sepo larmbai kleret ha to kopor yang ta ka daw kopor bangandon kolkata nga klem persyang pi ban kren ketin bengali namar bale ngarang mo ban let stay ngan kren ketin hindi na persyang no ban kren ban communicate da ketin hindi mo kita kadau mentah benda apa sing ni kita border sini ngas ngomes bang are lerangan dan tip bang bang don sing ni kita inte kan bang kan jin dalap hai ngaban practice no ban keren deketin Bengali nei namar mensua ngejong don we bekling kothai jabeng jaben kun mo taka jaben mo dan air kiong kothai jaben no tenamar bo khar don ka jaben ka jakot am tang langsung tu yerki tena mentah pada ngala langsung tu ba kalau ngala tulet yang abang realize ya kita ke ba ban babi kita ke bang klem praktis men bang don nakal kata to kulesibun ka kertang jungangan penitu laong iba pastor mentah setenat inong pulih dua ru kertang kumanga iman ipapa jempiru laudon wait endal ada mabi sabuk saya pi jisya mana ketu kusingi ngala iwari ngala abslam by me mengabi pasal deling dalam dene ab do ngate by dona po office ni ab sebar ta salvation ni klemme mengarung aku ay i namari la dir ngade salvation aku ay i hadin kata pasal deling ong ya pi i klemme ta tinggal lek umno mentang ngala i tambang 4 ya ku blai mo setnat abang kajuk ke kerteng te kublai sibun ka message man keren te lengkot kaporo la pra nam tep ka baje junga pra khat prarpo to ni ai kuble sayisin ne ka benta jong phi ki bayadon hangni ki prawar mah prapenar ki alang sine sportman sine sport bangla dang prang 99 I've come to this place 99 ngala sa wan sa chene sportman si apno sepo pas number pasat number kadang pe munyaw after 24 years I came back nang ta last year nang mid number la but this year also tinus number la biang sa keman hado kata aku boleh hai mangai aku boleh ru na kabanta kini kinong tray ki paso ki bayo banjir lang bat ngi ki bawa na Shillong pasal PK Hujon ba Sadias ba Manbha ba nagalang pasal Samuel ki bayo banjir poilang ai kuble ni ka banta jumpi ai kuble ni mtai pasal dealing ane thoi pi mensua ngila judon giong hinga ser nama la hikai tang katongan ni por pada hadin nang ta pade ke por balik kelas sejuai kejing dang lang roth dan kam ada petai ha tidak julek ran bai ngadale itei la pet sejengai denam dene la kongo ringai ngo pada boleh hadin bawan pai sini boleh la kata boleh penkela boleh la pelongi ikum bailong minta ai ngo yo boleh ai kuble nam tai pasal kongkai bat kumjo ibarilang bat kiwai ya baro aga kerteng ke batang tam trajing Jesus Christ te ka kubor ka bangin yo ban ya no ka kubor lengkot ka ba ka ktien jong blai ka bangin yo ban ya pet ya kin ka por ka long na ka kitab ko jong Daniel kelnang ka ban kong ka dekhot ka ba pra ngan nga ban pulih ka dekhot ban kong terter ke jong Daniel pi pidon ka kitab de chongwar ka kitab Daniel a Bible kami aman ama hai chani chabangla kya abel ki du khuru khlam gawa kya abel ki du khuru khlam gawa belihi pijule nem play school mana bujule school pade tangga kopi khlam khulom play school khlam khulom ari tak mayo chabangla yo le kate le ne
Tenang ni kalau jak perang persiang no mo. What I mean to say is that kamu juang to lalai asing. To tu jurak de korwo. Mo, ra baga ke Bible, na pak kendang ke Bible. Dalam dia ke Bible ban rai. Dalam dia lalan dia terang. Lada pimpat lalan dia rano geng. Lada ngapak pelit pedai habam don. Nang ni saya kemat pila ban rai ke Bengali Bible, pila ban rai ke Kasi Bible. Dan apa yang cipi ke bapuli pareng pila ban rai ke pareng ro. No problem. Mana kini ngawan ngadang perkat aga jebing jenga ba ngawan nak pas kila ban ailat yang ban rak Bible ngarak kumba harus pak tali ke Bible kelak nak ke custom ki na po megalia leni nang tin po India kelak pelai dalapo ya banglah kibat yang ki joni Bible ki pelit ke Bible baru artli ki sendok ngawang ki Bible ngawangan ai no ngan ai perlu kasih yang sepo banglah. Aduh berkimsya, toh saya berkimsya ngelak umno, ngasulai buat biang pak custom, dalalit panang ni ngasarak, ngasabu adauki, kidon gini perlok ki bandalalit, syati sedauki gin sarak biang, ngawan rak arspat lagi Bible, kiba nomor ban mensyua ngajudan po giden international, te kanot ngadon ki perlok kiba treh tu ngapan naki ki ayanga, te ngan salit pai ngan buat biang kisah, po good po dauki, kidon ki perlok ki balit pai. Ini kiban wan seni ngan para biang. Mo, to. Ngaku apa nang ipi? Haba pi pilet tre, haba pilet kek peti. Nama aku ku peta. Lada pimdan kara pin kai dei. Pisukit bo ke jingking la biang. Piki usi jrong la biang tambah ladam don kara. Pin kai pin bo si. Ti aju teh peta la hat he. Hah? Tema ketukung pra beran apa ketukung pra tinya uksir he. Nadu tina wane tu kun mo. Tang lo ba pio snow pinam la. Andre da ba pi plate kum ne. Pio I pitep. Mo, nang ni sikmat ngakwa iki para bengen Bangladesh pidai ban kun mau ke wei kun mau ke kami. Lale aseng nra tu du khuru ra ba kawa. Kaya jumo na ra ba ka karwo ra ba ka Bible. Lalaki nra tu du khuru rabu kawa mo kawa la pam hai ti dau ke Bible ong kan ke tin jong ble ong kum no kalong ka wai lam jong mun sim bo khoi nreu khan nyu Ephesus kalong ka ba kham ne ban nyu wai lam arleng selti Ephesus sound rong ke Hebrew sound nong khon ba khat ar tenda pelarai ke Bible kalong jigar ku mo ta menta namar ba pimbra menta ka khobor ngan keren da ka wei pade ka bolong kenau nai no da kata kenau kamon chongwar kenmo pim tep de mo le ya mix no wala thaj ka men rum le ta ka tien kenmo to ngini play ka Bible ngin ong kum ni in play na ka kitab jong Daniel kul nong menang kong khot ka ba pra ter Henry Daniel ratmu halaka donot ba onam bentinget yalade da kajing bam sim lamne da ka wan baudi namar ka taw la karpat ya urang ba kiyunok ba umdai ban bentinget yalade te ublela pensyam ya Daniel kajing sngobha ba kajing bat kajing ed hakman urang ba kiyunok to blen gerko ngin ya ban duai tang duai Kenrat angu hay am dengan kapor hadi jua dengan kaptau sa keman ha ba am sumar ha kajing em kajong I angu ha kajing sumar kajing da kajing ker kajing pendap kajong em kenrat bane kaliang jong dengan balang da pedam sa sor ha I beroi sa keman ha kajing arangkat kajing em kenrat dua di kajing et ha kajing kerkum ha I dengan ka chansmet ki khabar ke chupan kan mo ba ka kong kajong em ko chupan sa ba a ba kajing mo perkhat I hadi ju sa hadi je berkat han pliang rai ha kan mo ti ka darar ka changi ka ba ka kong ching ba ka pekan mo ha ka I te ka chance me duai ata ka ka por ka dang sa ti tiang cham jisu duai amen ka khtim ka jong blai ka kong jong pra ka share dang ya ka topik kan mo ta ngan ko abanong ipi ka ne kan mo ka benta ka bang ya ban kren ya ta ladangin puli ka Bible ngin labi kini ki wei kini ki kun Israel Shadrach Meshach Abednego baru Daniel
Tangan itu hukum bakalong mentah. Mensyua kita napok kari Israel. Just like you. Mensyua ki bahi yang asam kedeh po India. Let's say long time back. Mensyua duk kita napok India. Mensyua kadang long hajuk 4 penyeklat dari India pada Bangla. Mensyua duk ke East Pakistan, West Pakistan penyeklat. Hoi ke India keladon. Right after 1971 ka kadon ka thama tu bayelek nang ta keladon so boundary dan segi lak pensna nang ta tapi kita story to. Mensyua ngilu golong kumjo. To ngilak menong kum ni. Pi ka Bible ka ong ba kini ki Shadrach Meshach Abednego baru Daniel mensyua ki don hapo kari Israel. Ki don hapo kari Israel. Nrai hadin bawan capture la newan hirtma usim jaga Babylon la rai ki lajit kerpang no usim ki samla ki bababreu bat nang tau lajit lawan ra no ki syakawe pade syapo Babylon. Kamut kai kari Iraq mentah. Sutu ke Babylon kamut kari kai kari Pikir mau nam kari Iraq. Te haba kidan hari Iraq pade. Haba kidan apa hari Iraq kaktin jong blai ka ong ba kidan hakaying jong usim Nebukadnezar bat lahikai ki de kaktin Khaldi bat ika kerteng jong ki katkum ga Bible hakaktin Hebrew kamde Shadrach Meshach Abednego ong ga Bible bat hangni ka ong kaktin lakhot yo Daniel Hanania Mishael Azaria ma kitu di perlok jong bat ya Belteshazzar lakhot Hanania Shadrach yo Mesh kadon nang ni ke Bible yo Azaria yo Abednego Mishael yo Meshach Hanania yo Shadrach mo ti yo Daniel atau Belteshazzar tikini ki kerteng ka baki ai mensyua ka de kerteng Hebrew mentala penkelana gaktin jongki Khaldi to dendo apa Babylon kidon ha kaying sim kidon apa ka jing hikai ya ka ktin Khaldi sutunan kidan hai mensyua kidan hapo Israel mentah kidan hapo Babylon ke bangaman penong ka ri Iraq mentah mah tenre ke wi ka bangilang bal kiken mau kaktin jom leng ken mau kiken mau ye ke banangkong kiken mau ya ka identity jom ki ka jinglang bekerpang jom ki kiken mau ke ya ka identity jom ki wala kidan harinang wai ki klam klat ya de bekide ki sudonan ki klam klat ya de bekide ki kita bekide ki khun jong blai kita bekide ki jai Hebrew kita beki wan nakai naga jai Hebrew ngaku abanong ipide hangni kin bang ngaku aban aji kai piro kalong kejika naga benta jungiro ma kenau kena kowe kenau ya ka identity jong pi pide ki nama ai dang prang ski sanun no point dia la po sina dang man ki war hati dang irmen he ong iganya ki khasia ponji kani ka chinong ki khasi nong tom ki khasi nong jong i ki o khasia ponji khasia ba ong ni khasia dos te gede nomor boleh kita ingin beka identity jongi walang isyong hapo ri Bangladesh hinrengi de ki ngide ki khasi sutunan bad habangi pada ngide ki khasi hatung iklan ami ka ktin lejong iklan ami ka ktin lejong cha share penar he nong share war he nong maka adawan jena ta celebit di ktin Bengali pelang ka ktung lejong maka yama dang sian ki modro ke dang sian ju share mono badang tep Alisto ya kawar ngitip bafiatip ya kepenar fitip ban yatip ban yakran tenrei kaktin kasih pade kaktin kasih pade dang ya nang hitrai betul balai kadang ba balai bangim nang ban kran ya kaktin kasih kadang nomor bangim praktis ngim praktis teh haka saka bangim nang lutong ini persyang nak ban kran kasih ngi penbon da kaktin ayu kaktin Bengali dalam tangan persyang bandua ada kaktin Bengali nangin dua no ada kaktin kasih ndala doai bet dak ni ka bangi pule ndra ke ka bang aku aban chin no na do mentai ka jung mot perkat jung pi alis
Lada gumno persyang biang kan ban persyang man keren nakitin kasih bat dua nakitin kasih namar balai kene kaya rap ya bite. Lada biong ngapuli bengkoli ngan dua ada ke bengkoli. Oh ya kata ngamla aban ong namar bapela don sini mo. Andre alis lada pi persyang pilabet de. Practice make man perfect. Am I right? Yes. Lada pi practice kang kuno pinong perfect. Lada bikin mau lada pedang deki kasih kemong ngamamia. Oh itu di kasih people, kasih adami. Mo? Lada pedang dong tak persyang se. Namar ngai yang ni po Bangladesh bun ki bala kelet no ya kakin lajong. Alis saya meni don ki ba menin ngarai kendo ki kun samla. Oh ngai to pure ke Bible. Pure ke kitab ute pa pure ke first Samuel mo ang papa kisah ni kaong biaong lah tu pai ba pak kendong ke kitab trong Samuel la share trong banglanya sa si cheng tang man cuko menikit bagi au ta dan ju respond mo dan reke ke bajalong na pa pule ka tin kasi I feel very very pity marble ngasngotho na marba kim ju pernikai kim ju penhikai hoi kinang te ban pule chiang Henry Daniel kila long tu te kinang te ban pronounce Henry come flu but de namar ba ki klem practice lada ki practice kila ite ngani tu ipi ngamju duai mensyuar ke kitin penar namar ngadi war ngaplut por syawarte baka kitin kasih namar kasih bangalet ngapunon kambe kitin kasih baka kitin war di cong war ba be sien di duai lama duai cong war ausloi Rewan kata ke challenge wan no kata ke jing persyang ngaong if other can do why not me lada kiwe gila paling ngamla balik ngamla dan yang kedua begitu gelang kepandal adwai ketin war tapi ngawang ngalak pule ngalak pas biasing lah hacker dan ngalang pastor dan banduai war ngamnang cis ong ladang tim nang ngadi menang nang ta kadon kai kata kejing persyang no dalak persyang kabet no benar kumju dalak pos larembai ngamla teman komunikasi dikira ketin benar ngamla bantuai lete namar ngadi ubar sutu yam renda la po yang tungong I must ngadai bet ban la suna ma ngadai bet ban la de kiwe kila balinga ngamla nang tang persyang ke ga bang persyang snongu yo blay bangalala ken dala po stur dala ikno begini ki bakran ne katin penar ki bamla ban keren kasih ngeduai no ka katin penar bat ki la ikno bodu dukar persyang no ban komunikasi dengan kitin Hindi, ban dua dengan kitin Hindi. Kata dia ke, kaba ngakulong I want to improve, ma ngaku ban improve hila de. Tengah ku abanong ipi ki prasamla ne ki kun samla dang don por persyang no. Hayang mane pi keren ke, kawarna ka kasine. Kawarna kasine hayang mane. Kasih. Ipasur am kasih. Telada malung no persyang no. Kemong ipi Daniel Shadrach Meshach Abednego ki klem klat ya ka identity jongki ka jinglong begerpang jongki ka jinglong jongki te ka tenrai jongki lamong ka tenrai ki de ki pila da ngalabanong ipi don man sisngi ki ong ya don way bro bawang may I know who you are ong don bakwa ban kelinga mo don bakwa ban kelinga video don bakwa ban kelinga video bakwa ban tem ngas te kanang banlat naga jinga bun ketino nga show identity jangan anda show identity jangan along ore are you a pastor yes ong pidi pastor naga ni ID jangan identity card jangan ngapen sisal de bang ade pastor kasayam pi ka juru ka jingim ko jong pi dan kamban tep yele de pidai kiai kenau pidai kiai te de lala pidang kenau yele de wanam klat dia ketenrai dia ketin penar kong ye treham ya melin lada mp cewon kan kalau nguptaan biru wanam klat dia ketenrai lejong
persyang benang biang kemong ipi mapi manga ngim de lesing la penong ipi pim de ki bala bon and brought up na ketiga kitan stationing kemot support Megalia no dari pila hel asar sini tangba persyang biang banang alis la pimla shisen persyang arsin pimla arsin persyang laisen pimla arsin persyang sausen hado ba pelong flow no ka jingkren ya ka ketien ke jong blai bat pimna ro ban pule ya ka Sahen, Daniel, udan sirinong we, Sidrak Meshach, Abednego angga Babel kidan sirinong we. Henreki klam klat dia ka jimlang bagerpang juki, klam ong ba ndang ladu na po Babylon ngila long Babylon. No. Kiang ide ki Hebrew, ngide ki Jew, ngide ki kun ki jongblay ki batib yoblay. Ngila ado na ka yang sim, ngide ban em ka jim ka ban long ka jing shai na ka bantay ki we. Ki klam klat dia lade. Piru pidan haribang ladesh. Piwan sini pila la san pila tre la ta sini oi ke biang kata dengan ku ban pen ken mau biang let us remember to ngin ken mau ba kemenang kong ngin ken mau ya ke identity jong ya ke jinglong bekerpang ji mo ngin ken mau ya ke identity jong ni kemenang kong ke point kebar ka tim ke jong blai ke ba yetu ingi bau Shadrach Meshach Abednego amde tangki ken mau ya ka identity jongki bagabar ki ken mau ban perkat ki im na ka benta ke ki perkat ki im na ka benta ke ki im apa Babylon okay ang ka Bible ke ang ba la syahikai ke tin khaldi sngap ba wala kidan apa Babylon kila nang iki ke bro andre angga Bible ba kidan ki jingbam sim ke bau sim Babylon uterwae ki ban Daniel usyam ban kini Shadrach Meshach Abednego baro la ngur ki syam ba kini ki jingbam sim kidai ki jingbam ki ba ublai syam ke jing sngoba deu ta kadau ki ong ya kena gawai lada jagat bajero ngingin ken mau ba ni shapting yo play wala ngidan sirinong way ni shapting yo play barngin emro na kabenta ban pendan burom yo play ko ki samla ko ki prabangin pidon Indonesia Bangladesh syakan ni jaga pelahak belasan dan kam bahaban ken mau ban shapting yo play pidon na kabenta ke haba pilai sya pilai pule many of us here Shibuna pedeng jengi ki kena student pilih pulih po Dhaka pilih pulih po Salhet pilih amalai pulih hak nono jeka ki institute ki ba long very popular po Bangladesh ndre haba pidon hang tu ken mau gini ko we what is your purpose to be there ke ai ki jing temu jong pi ban pidon hak tu ko jeka ke ai ki jing temu ke ai ki jing no jong pi haba pidon hang tu ka bas nusi ba bon ki kena ki klat ndala pois tu ko jeka kiklat ye lade kiklat ye ka purpose ke jingkwa jongki kiklat da ka baki me na yen kyong me ngan le she school ngan le she Dhaka ngan le she Salhat na ka benta bangan extend le ngan continue ye ka jingpule jonga de nam de ne bon ba ong tu ndre ka basnusi after few years le ne hadin ka to kan yesngi dan ki ba drop out no na ka jingpule juki kiklam poi she ka thong kiklam continue ban poi she ka thong ndre ka challenge kabang aku abang ipi ikon semla nadu nang ni syakman kenau ye kena kawai PM na kabenta ke hato village school ban fail hato village school tang ban drop out no siteng por image pil upload de kilak na de ki hajar khamtam sede se Bangladesh ni sutu ba ki hap ba ple ki yo na tempo ki di nang tu ki sapha pisai pi de ki hajar de ki phaujar de kilak ki upload nam ta jupi ya ka bai school ka bai sa kebahaban rengi pade dalam pos school ni busy ha ke mobile ni busy ha ke phone ni busy bagi perlam ni busy ha ke chatting ni busy ha ki ba ni lost no e ke concentration bon apa dengan jengin yang tak kadau susunan ni ma proteksi por mde ke bangla ban junom proteksi no proteksi por ha hete ông ấy trong var cái pertas kia besi biasa ndak lali coba yap gibrion dan dayo singo badan baklat rak tin war ông ke ông te de yibo ma de yibo te ting ting don kilong kimi ke bang
protes ke besi. Nih, belebi orang kumta namar betep baka protes kalau tang sipor. Mereka ke mengaku abanang haka juga pon ngem ne kebentar ke hane protes. Ngem tang gawe ngem kum ki banget. Ngem kum ki Kristen ngem pen krai ke jengem ngem IT ngem pen gentang ngem ya ke jem ke pen snob hayo play. Bandala kena ne protes. Lagi kau pergeri ke bawah lo keluar nak entah kita ke BIO. Jadi tak ada ke cingin Kristen ke ngem deh benlek kai, ngem deh benlek kam kai. No, ngem deh benlek kam kai. Ni deh ben ailot lah kata nut ke mesim ke jemur perkat cingin hau jiso. Nangit pisah kata. Asa student ni dan kam ben ken mau. Kum ki banget ni dai kap dan kam ben ken mau. Ngane thoi pi kum ki nong rap ro. Ma tiki betai caki hajudi ha. Amuki dah ju noi, amuki dah ju buat i peta butram i peta, reki haju le, mesin kuah bersiran mesin kuah merehen haju soy, clear? Merehen haju soy, la soy ya ni, mentai hai kadi posa haju dua, ladi haju dua di posa ya ci, diukti gerek, pilak menyok besar, nalayok besar ke beja, pilak men penon kam ke jemjong pi, kata hande ke, kabab pi angnot, pi snoto. Pila, pi tung yo kuan ko benta ke, pi tung yo tempat benam ta ke, pi don ga plan, pi don ga purpose. Kumjuro kalong kane ke we, ka bau Daniel, Usyadrak, Meshach, Roki dan Hakadanu cuki. Kim hang ne po Babylon ko benta ke. Kan mau kada. Pi don ka man perkat. Kali dah lade mentah. What is the purpose of my life? Ke jing temu ka banganga mentah. Let's say pila bandon nak kena jaka, pila bandon nak Kolkata, pila bandon nak Mumbai, pila bandon nak Dhaka, pila bandon nak Salhem. Dari wanam kelat ya ke purpose ke jompi. Wanam kelat ya ke purpose ke bapi pidon hantu. Asli Kristen kum ki banget, wanam kelat, wanam penikhlak rengkat bagi pertai. Daniel Shadrach Meshach Abednego, walai imbat kini ki berkiwai pat ki prasamla ki bernah pok yang sim. Henry yalade kiri kendang namar boleh. Ki kenmau ya ke jenglong tenerai jongki bagi kenmau ya ke purpose ke bagi kidan. Hakasim jongki. Kene de ke challenge ke bentar jompir. Pi pedan pok Bangladesh be a witness long ki sakhi. Ki wai ken yo i ke dur jong jisu ke jompi. Apa pi kenmau ya de pi de ki ai. Pi de ban long na bentar ki ai. Lega bentar Chris. Tuan sekawai pada kebentar kebalai ke dan kaman ken mau. Mendai tang nak kebentar ya ke purpose pi dan kaman ken mau. Mendai pi dan kam ro ikene kawai. Man ken mau ikene kawai. Angga Bible ada pinpulai Shadrach Meshach Abednego. Kapa semua tenat kade kene. Bagi don ki ken mau mendai tang ya ke sengamas ki klem ken mau ya ke baki ki em. Yang tak ada habak namar bagi ken mau ya ke bagi em war ki don yang sem dau sem ula opa yung orang ba yunok ban penbami kita ke jimbam sem ki maki ki ang no sorry we will not take will not eat ma ki ang em mereka basngu tenat kelong ngakwa ban challenge pi kum ki prasamla kum ki long kimi kelong pa ka ba Shadrach Meshach Abednego bodu Daniel ka ba ki shimi garai ki ken mau sakene ko we ka balai ba ka ba khado namar ba lamet ngam kwa shiban kren pendrong ki ken mau sakene ko we ka bas tenat ba basmu tenat ba ki ken mau ya ke step ba pule ke Bible ki ken mau ya ka thong ka ba ki don but they ba ki ken mau ya ka ta ki stick on that kistik lane ki kot jumut ma ki ken mau ban kot jumut ya ka ban poi shakat hong ki la kum no ki kot jumut be cia ka bajaro le ta dau ki ong is better for us kalong is better lane ka khambhai ni ban pen sngobai us em jong ka banen ban ya ka ban pen sngobai us em jong ka perthei tiki samla na bidon gede ke jumut ka balong Daniel Shadrach Meshach Abednego pitip ngan kwa banang pi ha ke jere jungi ki khon samla dan pedeng jupi ki khon samla ka basngusi bha kalong babon wa kini ki thain jungi stero dan ha ka singu blai pio i be ki rak kot jingruwa ki rak kot ba anda ka si Monday sambar tu senibar kim ken mau shu watang dala kim jo ken mau shu banduai mana baju duai mara ken thia how many of you did you remember to pray early in the morning? The moment when you wake up? Hey? Young people? Kini ke samla jingi ke long kami, shimbo bagi la kan chet thi nong kong shi kan the thia.
tu perang yang opera tu kejengim je. Kau ki perderau kau ki man pati Bangla. Bangladesh satu ni. Bekan mo tu perang opera tu kejengim di tuai mereka kan cetia. Tonda sapiar tu mo. Tu mo. Ta kibe ke mo ju duai tu rata. Ai ma kau dulu mingklon ni ha kakam si bau ki pliang hai cucak telap hari tiga Babylon cak telap tiga Babylon lan tu nongkong yang opera tiga cengim hi cucak Babylon cucap ke hai cucap ke Babylon hai ka kerong pertha kijing sesuar pertha cucap ke hai lah kena keperta orang Bible kabau ke tigi puj ke ta kibau ki puj ke ciper or ke pen peliang ke pen bau ke ang ke setan bau cat ong he siu tia ti tau jong ada tak por jo tia ju dua perang ha siu tia kerang deng cha hao pai nih deng cha hao pai ha tu perang opera tadi terah acha perang pai Kisamlar kunjo tang margini tia nang kong bagi nang kaman syong banwa de keman jong blai ndalakan di tia kitare liwat ya ke kapon yo poi ke mesej jong ke bai malam mesej yo po prang ke mesej kanya ong hanya na yelengo andi jupit ha ya ni ju share ya ka kan ta bicu terma bicu tu nang kong ha ka mobile Bekam. Cino. Kejingnya mito ju sedang no kami don ka thema. Kala tidur kena keman yasang kini gila perkat lahla lalwan ni ngapo sis ni nanti mare kan jet thia ti kan jet thia. Pusir dah hula shi hau ti duai. Pahau pulak hau duai. Pahau dula hau duai. Mo. To satu ka besiap jong war to. Pi ke ke bang aku apa nongi pi ke jengem ke bang idon kam ban kot jemot ushedrak mesyak abeneku kidon ketaka ka strong determination in their life even though if they are going to face a lot of problems she born ki persecution dan ekonomi no jisakkan bain they don't care because what namar ki kwa ban pan smau banong kong yau tei sejrong Kikram ko aban pasung bayu sem jangka Babylon no ki bosha cenga wala ki don hari Babylon ro nrai ki remember ki kwa manem na kabentang kaburong ko jong play pirong ko aban pi kum ki students start from today shibet syaba pintia wanam siletia ya kren syabat Ni hama diam kim bodro ngai syai ibai Islam syua bikin tia di ai hello good night sweetheart ani ya kasamla kyong good night sweetheart ndai yo jisu be klam ong kublai jisu ong ai ngoi me jisu ba me lor kat banga ngan tia no lor kat banga jisu pe ma me nga ngan sungkhar junan por bangin ong dai ji syang ga bible ublai jungi bom ju thiam jum san thia te Rai ngingin sungkor ma upai jengi ang Bible. Thiam ju samthia. Manau samthia de mapi manga ba yo thia mapi manga. Rai syo bangin thia. Ye kran syo wadu gen. Speak to him. Clear? Speak to him. Ngakwai pin nang ni se kemat pin dal alek phai sibet. Nambau kam ka bu kam jasni belan le. Tam kan mod prang ju thia hi. Ya share prang beo. Ông Giêsu ang ngoda am na ye bro shishnya dadi ju ki ju khan dadi ju pendap ikam e bro. Te de tok apornya ju thia aboranya ju thia sok. Yam sumarhanya nya ju thia sok. Ya to lanti korti. Nama ya asyar menya di lembah posmu ba di posmu aga buron chong em. Nama posmu aga aga jing le film ba di ju posmu. Dan nama la kan che na kan rat hasian ju aburom ha em. Habha ka tin jong ble ko ong kumno. Seek first the kingdom of God. All things shall be added unto you. Ndrul nong dukat balai pulai.
Ka gospel Matius wat shwai ka hima jong blei bai ke barok an salang tam ne ten re ke bas ngusi kelong ba bon apa deng jengi balai bangimla banwat ka daw nomor ngimdon ka jingkot jemot ngimdon ke ka jingkot jemot u Daniel Shadrach Meshach kidan ka strong determination ka jingkot jemot ka ba clan la da jagat pajer no we are not going to compromise nginam penyaklek nginam pendam dengi don tanggawai ngin pendam hagamon ka jong blei namangi setting yo namangi tip ke ai ka daw bangi don hang ni ngi kwa ban pendan buram yo blei pi den kata daw Shadrach Meshach Abednego Daniel namar bi kidon gene ka jingkot jemot ka jim jongki ka basngu tunar kalong kumne ka basngu tunar kalong kumne hadin ba kilai keren boro urang ba kiyunok kiong gumno ong no nginam shimi ka bijing bam sim ai ngi tang ka baruri suppose ngi ngin shude la ka de ngi ban sha ngit no problem nrai tang bangin ban pen snow bahayo ble kata ka biang ngi ya ka ban bahabreu ya ka ba start kam de ka jonga jongi ka de ute batep ndai ngi tang ka wayong ngin na ka ban ban pen snow bahayo ble pitang sujet ya ka ban pen singo bahai ublay ang ka Bible ublay unsa kerko ka sam ka balay punyo khot ka basaw kong pen singo bahai la de how try jan ai ka jingkwa ka donut ka jongme pi ki samla la sha si bi kwa ban pen burom yo ublay ka jim jong pi pen singo bahan kong yo ublay pi ki long kemi long pa pi ki kur samla pi kwa ban success ka jim ka jong pi ka jing pule jong pi first thing you have to do live according to what God has planned for you. Em ke jing em ke bau bleu kwa epi IT pen gentang kut jemot have a strong determination kum balong gini ke samla bat nda pla don kum gani u bleu sapendan burom yepi u bleu sapendan burom yepi dang kana poro menah mina ke tiki perlok mai chawar arab be sa sore hakana i mong hai ju pro to ya ru karbu nanong ka chabi bara ji pro sunthi laman thielot je ladi ruwa hindi kara kuch chuta hai pyar kiya na la am ye baro chui mut ya baro chui mut alam thia shilmo kara nyu chui la ga jing sa or chui mat ya mang thu ho tung pra pure tang steng ta di por tang ran menit nya de por tu chudu hayangnya kata kadai namar balai nimpat don ka donot nam tak banwa nang kong yo blai ban jet nang kong yo blai namar mi nang jet ya ka pertai la da shimero ngi pet le la dangi ong ban play ka Bible ani ban duai ngim dan por usamlar kumjo ulong kemilong par kumjo ai daw lawan ki ngacrem asyik penmor ke tibis dengan ta ba afu crem kadai kunta bon bang unta penida ka serial sigentar umpat kun nrela dang puli ka Bible san minitesen thia tering ta ka daw balai bi long adu kan ni namar bangimpat don ka donot gidanot nginang ai si kajing sungobha gidanot jing idang long bar kajing kwa brai ki bom yede ba mon jong ble gidanot kadang jingai na ble ta bang himdon pat gidanot impat la ban sim ka rai ban kot jemot ban ban pen sungobha yo ble ngakwa ban ai pi ka challenge pi ki khun samla ba ki long kmi long pa nang ne sakman happo Bangladesh ble pha khnang pi hang ni nega benta be phinang jing shai ne mta ki wei kin yo i ka dur ka jong kras lang ba ka jim jong pi ublay ko ay pipa pilong witness nagabanta ki babon kini ki way par ki jay benreo tengan spungkot kumne kadang ko way ka story ka bangalala ba ko way ka sinang anay to sige thain ka bangang atre mensuang adon kini ki thain border mo huroi hingaria te kini ki jongi ki war kilet po nung kong siya ka thain hingaria ndala po situ maki kilayo artli ki jaka bri dala bon nang tala ang nande de singku sing pathai siku sitau sing patang thao nge da chele da hoga da biang ate bau ka pelut por ti wa prang khwa hiya maki gri gong sedang ye kesnong tang ba kidon tang si jaka arjaka ang la biang le pelut ka por ban let tamasa ban let pelut por ka to ka jingkwa kong ka to ka jing sasor nang sasor ti wa prang khwa hi
Kidan pada kini ki pra border ki khasi mo kini ki hindriam ditu ni liang pronosla ki bawan nadien pada. Nalapoy situ maki namar ki wan nadien ki tresitam. Ki tresitam dan wele udah hadu santali ki jaka berikwai. Berikwai santali ndala dikwai mentah don bodi hadu arpaulak lai paulak sisindi. Di bakan sutu tiunu jongi pada. Ndaladi udi kang arlak. Bawan nadin udi arpo lai polak. Bawan nongkong udi arlak. Simbau duam ong ngelak. Bayang wan la polak. La polak. Pi, tadi kata kadau kalong namar uni ubat tersitam. Tengkat bagi jengkut jemot. Uyak bainang hadin. Yanem ke bainang. Mentau lasuk latih jeka sesilong kilatih jeka sesilong latih sino kelaya namar boleh nalor bakila kabakiyo na kabakirap tempau sa kabakiyo sisnem slai po so pula aram mentit jeka kadba kini jongi ndalaya bon khon du si thau chu ai hanya ko hon ha kalem hai le kam ka khwa hi ong hai le kam ka khwa hi babe menta babe namar boleh kimdon kata ka passion kimdon kata ka jingkot jingman kidang perkat ka jing sobha ka badang kong ndrai ka jing sobha bagi jet ka rai ka jing babe ndrai la de ki tresitam kenam babe ngakwa manong pi kisamla mentaro ngala manong pi mentam don't choose first wanam jin nong kong ka jing sobha no throw away kine bro nong kong nado menta nang tresitam kot jemot. Even though ladangnya hapan safar ke sim jangan tresitam. Kilang kemilong pa ki tresitam banyo kaya kabam nagbantawan pendap ipi ki khon. Kumjo ingi ki khon samlarang ide ban tresitam. Wana mailat ke jing jai pede wana malat ju setan wana malat nanu no throw away all those things. Back se jingai peringkere se jingai kot jemot. Pai ka basngu tu nang ka Bible ka ne ke jing em jong ki samla ka pelong ye ki ba kin syam ke jing sngu ba ha khamat jong blai. Angga Bible ka bakado nganam hadin ba kila em ka jim ka bakot jemot ban pensengo bahaya oblay pensengo bahaya ki angga Bible oblay ai ka jing start iki sposa ban yi gitu ki bai pari prasamla ki bai dan langha ketu ka jaka uai ki jing bahabreu tep tap met terma menta ne met terma ong sai inta te met terma la met terma te inta dang prang kumbai imong ain ta dang prang tenau terma komdor te hitap empo dumian pekarang redang itu ya hamai unyo hei sinrang lu kumju la datang si badan ke kente pa habru ish la ong namar boleh la kende mesim la kwa yo nomor phone nak bodoh mereka bang aku manong ka Bible pada kong kini ki samla namar be ki jet ya kaban pensngo bahaya boleh ki don ka jingkut jemot ban la ke ke boleh kwa ke angga Bible ki khamba breu palat bani kita kiwe ki kham start ki kham shai ubleu ai ki kabanong ubleu ai ki jingjap ubleu ai ki jingkorko hato kam demo ye pi ngaru menta ki bahasa apa Bangladesh hato ubleu nang long tang no ubleu long jo dadau ai ki jing start you Daniel sebrak masak ulu ai ru kumjo nam ta jong pi jonga ka syong tang de jingkut jemot ka bangi haban sim kerai nada mentah ni deban sedang no kaya ka mga kabanang pi sedang no ban duai no ban IT la ka jim ho try sedang ban IT penkentang syua ban tia dalaki tia performance ni duai ya keren doblay syua ben pulekot duai da plalet se jakat tray duai nyiru men syua habangi le tray man itu pi ipaham ju sha ngi ban shu tray kumtu dala poi habri ipai ong syong syua khun ong blay pa ong syong syua ngin ya duai ipai penbelin nga idah kai ngi ba syua bangin tray dan kaman wat syai ke khamat jongblai tengi hadu mentaro ha syua bangin lek hang no dadangin nyak kali mo ngi banyak kali dalanya kali te syua kata hong remember to pray IT syua la de syua bepenya ke kali te syua bangin me nang no ngis dang syua ban ekran roblai abangi plut por roblai ublai pade open point ngi syakatong kadai kata ka bang aku abang pi ki samla kan mau ya ka identity ke jong pi
kan mau PM na kabanta ka sini siapa Bangladesh PM apa pilih nam ta ka what is your purpose as a student ke jing temu jong pi kum ki bangai apa pi pidan haki snang ke jong pi ke jing temu jong pi ke jing ang not jong pi bai kan maro ban bo ya ka target bat ya ka jingkot juman bangan Porsche khmat ban sakot bangan Porsche ka jing job ban phaiden kadai kata ka bau bloi kwa ing ka ka jan me to bloi kor khu to ngin ya dua na ha ka por ini ka jing kai ka bangan yo kilong kenai bor ai men sem ne ka banta jong pi bat jonga bangin la ban shimi ka decision la ban shimi ka rai ban nang ni sa khman ngin chen se ka jimon prakhat ngin chen ya ka jing kwa jing to ngin ya dua na hallelujah